Sanibingelela bazalwane egameni likaJesu uKristu inkosi yethu seNazaretha. Konke la sikwenza ke ngomusa wayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga bazalwane, siyabonga ukusizakala kwenu, ukusizakala kwami. I'm so very much happy ukuthi plenty of abazalwane bakhona ukusizakala la ekhaya egameni likaJesu. Then nangalokho ke asilithatha udumo sidlulisela kumnikazi walo. Yasilu-own, asikwazi futhi nokulu-own noma sesithanda. Siyabonga kakhulu bazalwane. Before we start ishow yethu ke sinayo Mdlamini once again egameni likaJesu Kristu. I'll give you details of our upcoming events. Hayi, uNkulunkulu semsebenzini bazalwane. Siyabonga kakhulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Mama niyaphila? Amen. Siyaphila Thabani. Siyaphila mama. Yazi nana siqala ishow. Makuthi asithandazanga siqala sothandaza ekugcineni. Amen. Yes. Senzela ukuthi nje mama ngithi khona wayongitshela ukuthi ngeke nga-interview one of the ex-Satanist. Athi in the kingdom of darkness ma be recording ngoma studio before they release them bayenza some rituals ukuthi ziyokwenza the impact abafuna ukuthi yenze, ziserve the purpose abafuna ukuthi yenze njalo. So ufica abantu bethanda ingoma ezithile lezi zezale ama-secular music mostly fica beyithanda nto hayi lutho sithe mayiqeda ukurekhodwa kwa-performa some rituals athile so that ukuthi abantu bezoyithanda. So ke nathi lana why not the things of God before we even release them sisithandazele khona la ukuze zasazi ukuthi maziphuma ziye kubantu abafanele. Mayifika nje umuntu angabuki nje into ukuthi ngibuka nje i-podcast and then it ends there. Kodwa ebe nayo into ukuthi mayibuka ebuke something efika ithola indawo enhlizweni yakhe. Nathi njengoba senza la kungabe ukuthi nje siyashutha as ngathi asinayo enye into esingayenza. This is the Lord's work. So ingakho ngithi ke hlezi ngithanda ukuthi before we start ishow yethu siyithandazele ukuze ifinyelele kulaba okumele ifinyelele kubona. Laba engafinyelela ngibona shuthi umlayezo wabo ubungekho la, but kulaba bafanele kumele bawuthola egameni likaJesu. Amen. Mama asibonge uNkulunkulu before siqale. Baba siyabonga egameni elihle egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu Nkosi yami ngabokulinda mphephela. Zulu yemfihlakalo Eliyoli Adonai Elohim. uNkulunkulu othongcwele Baba, we come to the throne of grace, we come to this altar. uNkulunkulu othongcwele Baba, siyehla Nkosi yami ukuzoniphakanyisa ngempilo zethu Nkosi yami. uNkulunkulu othothembekileyo singabakho Nkosi, usasithembile emhlabeni Nkosi yami sisaphila Nkosi. Kule mizimba eyithempeli lakho uNkulunkulu Nkosi yami sithi bayede Nkosi uJesu, bayede ngabokulinda, bayede sonini nanini. Sisondela kuwe Nkosi yami, sivuma izono ze-omission, izono ze-commission uNkulunkulu othongcwele esikwenze sazi, esikwenze singazi uNkulunkulu othomuhle. Lapho senokhona Nkosi yami ngokubuka, Nkosi yami ngokukhuluma, ngokucabanga nangokwenza uNkulunkulu othothembekileyo Nkosi yami siphakamela kuwe uNkulunkulu othomuhle Baba, sithi ngenelela Zulu emfihlakalo, ngenelela sonini nanini Nkosi yami, ngenelela nqaba ukulinda uNkulunkulu othoncwele naba abantwana bakho Nkosi yami, nasi isizwe sakho uNkulunkulu othomuhle osithembile ngempilo zethu Nkosi yami. Baba Nkosi yami uNkulunkulu othoncwele Baba, sisondela kuwe ekuseni sithi moyo ongcwele, moyo wamandla, moyo weqiniso Nkosi yami, thatha indawo yakho Nkosi yami kulelo nalelo khaya uNkulunkulu othomuhle. Abantwana bakho behlangane nezimo ngokuhlukahlukana kwazo uNkulunkulu Nkosi yami, sonini nanini Nkosi yami Baba, ngenelela Nkosi yami, qabula amandla obumnyama empilweni zabo uNkulunkulu othomuhle Baba, sikhulekela ukuthula kwakho
lakho ngikuqonda sikhulekela i-sound mind empilweni zabo Nkosi yami ukuthi baye bakuzwe Nkosi yami ukuthi nguThixo uNkulunkulu othembekileyo uthembisile ezwini lakho wathi if your people who are called by your name Nkosi yami will humble themselves and pray Nkosi yami will hear from heaven and heal their land. Lord Jesus, we are standing in the gap for our land uNkulunkulu othongcwele. We are standing in the gap uNkulunkulu othomuhle baba ukuthi ongenelela uNkulunkulu Nkosi yami uNkulunkulu othongcwele baba sikhulekela nama airwaves uNkulunkulu othongcwele sikhulekela Nkosi yami ukuthi babe indebe zami Nkosi yami sisakhuluma kule ndawo you use us uNkulunkulu othongcwele as your instrument Nkosi yami empilweni zabantwana bakho in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth Nkosi yami in the name of Jesus Christ in the name of Jesus Christ in the mighty name of Jesus Christ the blood of Jesus Christ the blood of Jesus Christ the precious blood of Jesus Christ the fire of the Holy Ghost 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 the fire uNkulunkulu othongcwele baba we build the hedge of fire phakathi kwale ndawo we build the hedge of fire Nkosi yami baba kule podcast we build the hedge of fire uNkulunkulu othongcwele baba we assign your angels we assign angel Michael namawuruzi wasezulwini Nkosi yami ukuthi asecurate each and every home lapho Nkosi yami belalele khona le podcast Jehova ngenelela uNkulunkulu Nkosi yami gabula amandla obumnyama Nkosi yami in the mighty name of Yeshua uNkulunkulu othongcwele baba sithembile Nkosi yami ukuthi awusoze wasidela uNkulunkulu othomuhle we release the power we release the fire in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth uNkulunkulu othongcwele baba ngenelela Nkosi yami emakamereni wala makhaya Nkosi yami ngenelela Nkosi yami emakhabetheni in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth ngenelela kwabangasebenzi in the name of Jesus Christ of Nazareth Nkosi yami nalabo Nkosi yami sebacabanga ukuthatha impilo zabo Nkosi yami baba siyakhuleka ekseni sithi Nkosi yami siphakamela kule ntaba sithi baba sisase kule ntaba Nkosi yami baba bathinte Nkosi yami abantwana bakho ngoba Nkosi yami unempurpose unenhloso ngempilo zabo mabayezwa Nkosi yami sikhuleka kule ndawo ngenelela Jehova khawoli ngenelela Jehova tsikenu uNkulunkulu othomuhle baba sithembe wena Nkosi yami umphemo uphephela Nkosi yami uqhoboshiyane yaruna uNkulunkulu othongcwele baba uthi blessed is the name of the Lord the righteous will run into it and they are saved. Heavenly Father we come to you Nkosi yami we trust you uNkulunkulu othongcwele we run into your name uNkulunkulu othongcwele baba unto your name uNkulunkulu othongcwele we are bringing our sacrifice we are bringing our time Lord Jesus we are bringing uNkulunkulu othongcwele all that we have Nkosi yami uNkulunkulu othongcwele baba ngenelela uNkulunkulu Nkosi yami we bless your name Almighty God uNkulunkulu othongcwele simbonanga omunye Nkosi yami ofana nawe sithi bayede Nkosi yami Eliyoli sithi bayede Makadeshi sithi bayede Jehova Rohi uNkulunkulu othongcwele baba uthembekile Nkosi baba uNkulunkulu othomuhle baba siyehla Nkosi yami sithi be exalted uNkulunkulu othongcwele ngempilo zethu be exalted kuleli khaya Nkosi yami laba sibukele khona be exalted Nkosi yami kule phone laba sibheke khona Nkosi yami touch lives uNkulunkulu othongcwele change their lives in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth Heavenly Father we bless your name Almighty God uNkulunkulu othongcwele baba usoze wavuma ngempilo zethu awusoze wavuma ngempilo kaloya baba Nkosi yami sekwenzeke konke empilweni yakhe Nkosi yami sekazirayithe off Nkosi yami empilweni ukuthi akaseseyinto yotho uNkulunkulu othongcwele baba sithi there's hope uNkulunkulu othongcwele siphambanweni there's hope in the name of Jesus there's hope kuNkulunkulu lapho mama sekabona khona ukuthi kuphele konke Nkosi yami siyakuthemba uNkulunkulu othomuhle ukuthi baba it's not over uNkulunkulu othongcwele until uNkulunkulu othongcwele baba uthi it's over uNkulunkulu othongcwele baba wamemeza uNkulunkulu othongcwele uHezekiya wathi mathambo hlanganani uNkulunkulu othongcwele baba siyakhuleka kulelo khaya nalelo khaya siyakhuleka Nkosi yami empilweni zethu Nkosi yami ukuthi baba lapho kungahlangani khona Nkosi yami sikhulekela ama organs wethu Nkosi yami sikhulekela ama organs wabantwana bakho Nkosi yami ukuthi ayo function normal and properly uNkulunkulu othongcwele ukuze kuglorifyeke igama lakho in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth uNkulunkulu othongcwele sikhulekela sound mind sikhulekela ama dopamine wabantwana Nkosi yami uNkulunkulu othongcwele kuma cravings wonke Nkosi yami uNkulunkulu othongcwele baba we break we destroy we nullify all the plans of the enemy concerning impilo zabantwana bakho Nkosi yami Father God we are your people
Nkosi yami, who are called by your name. Lord Jesus, you promise us, nkulunkulu othengcwele, ukuthi if your people who are called by your name will humble themselves and pray, Lord Jesus, will hear from heaven and heal our land. Nkosi yami, this is our land. Nkosi yami, Baba, sime esikhaleni, nkulunkulu Nkosi yami, sithi Baba, phakama Nkosi Jesu, phakama nqaba ukulinda, qabula Nkosi yami amandla obumnyama Nkosi yami, empilweni zabantwana bakho, qabula Nkosi yami, empilweni zethu Nkosi yami, sisazokhuluma Nkosi yami, sithi ngenelela nkulunkulu Nkosi yami, ngenelela Jehova Nkosi yami, bathinte abantwana bakho Nkosi yami ebelethweni, bathinte Nkosi yami kumabele abolayo, bathinte Nkosi yami kuma-prostate abolayo, bathinte Nkosi yami nkulunkulu othengcwele emehlweni afayo, sikhulekele i-glaucoma nkulunkulu othengcwele Baba, sikhulekele i-prostate cancer in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Jehova khawoli, Jehova tsikeni Nkosi yami, Baba uNkulunkulu ongahluleki Nkosi yami, sikhuluma ukuphila kuma-blada wabo Nkosi yami, sikhuluma ukuphila Nkosi yami ku-circulation yabo, sikhuluma ukuphila uNkulunkulu othengcwele Baba ku-mobility yabo Nkosi yami, ngenelela uNkulunkulu othengcwele Baba, thatha indawo yakho Nkosi yami, Baba siyakunxusa Nkosi Jesu, Baba wasimisa kule ntaba Nkosi yami, sino-prophet Isaiah, uNkulunkulu othengcwele Baba wathi ukhulekela the nation, uNkulunkulu othengcwele Baba, I release your anointing Nkosi yami, I release your blessings upon your children uNkulunkulu othengcwele Baba, ngenelela Nkosi yami kulelo nalelo khaya Nkosi yami ngama-airwaves uNkulunkulu othengcwele, because we are spiritual beings Lord Jesus, uNkulunkulu othengcwele, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, uNkulunkulu othengcwele Baba, uyabathwala bakho Nkosi yami, bathwale Nkosi yami kulela khaya, bathwale Nkosi yami kuleya moto, mthwale umuntu omusha Nkosi yami, sengathi kuphele konke Nkosi yami, sengacabanga ukuzibulala Nkosi yami, mthwale Jehova, uNkulunkulu othengcwele Baba, kekho kufana nawe, uNkulunkulu othengcwele Baba, we are praying uNkulunkulu othengcwele ukuthi Baba bless your people Nkosi yami, ababapha nemali Nkosi yami ukuthi bathenge amadatha, ukuthi bathenge amabhadala ama-Wi-Fi Nkosi yami, bless your people my Father, ukuthi izwi lakho lihambe uNkulunkulu othengcwele Baba, siyabonga Jehova ukuthi uNkulunkulu angasoze washiya, uNkulunkulu Nkosi yami Baba, siyakhuleka Elion Adonai Elohim, Heavenly Father Nkosi yami Baba, thatha indawo yakho moya oyingcwele, thatha indawo yakho moya wamandla ezikolweni, uNkulunkulu othengcwele Baba, siyabiyela Nkosi yami ngegazi lakho, uNkulunkulu othengcwele Baba, sithi Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire Nkosi yami, we build the hedge of fire ezikolweni Nkosi yami, sikhulekela your protection Nkosi yami, lapho Nkosi yami kukhuphuka khona amandla obumnyama, beku-initiate abantwana Nkosi yami ezikolweni, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, uNkulunkulu othengcwele Baba, ngenelele ezikolweni Nkosi yami, protect abantwana bethu Nkosi yami, protect izizukulu nezizukulwane Nkosi yami Baba, siyababiyela uNkulunkulu othengcwele Baba, kuzo zonke iy'kolo Nkosi yami emageyidini, sibe kuPhawulo ezulu Nkosi yami, kubo bonke abo-principal sibe kuPhawulo ezulu, ey'bhedlela Nkosi yami sikhulekela amanesi abo-doctor Nkosi yami, uNkulunkulu othengcwele abakusabayo uNkulunkulu othengcwele, besahlangana nabo bomnyama Nkosi yami bengababoni, sikhulekela amehlo kamoya Nkosi yami ukuthi bayobabona Nkosi yami, sikhulekela i-descending spirit Nkosi yami phezu kwempilo zabo, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth Nkosi yami, sisakhuphukele kule ntaba uNkulunkulu Nkosi yami Baba, ngenelela Jehova Nkosi yami, ukhulula abantwana bakho, uNkulunkulu othengcwele Baba Nkosi, sikelela izwe lakithi, uNkulunkulu othengcwele sikelela i-Afrika Nkosi yami, ukuthi Nkosi yami siye sikhonze, uNkulunkulu othengcwele Baba, siyakhuleka Nkosi yami, abavukele ebhotini Nkosi yami, abavukele emathaveni Jehova, bafile onembeza Nkosi yami, sikhulekela idopamine yabo Nkosi yami, the hormone of pleasure uNkulunkulu othengcwele, ukuthi babiyogcwaliswa uwe, sikhulekela ivoid abanayo phakathi kwempilo zabo, ukuthi Nkosi yami yogcwaliswa uwe Nkosi yami, utshwala uNkulunkulu othengcwele asisolution, ama-drugs asisolution Nkosi yami, ugwayi asisolution Nkosi yami, kepha uJesu Nkosi yami ngegazi elaphalala, iJesu Nkosi yami ngegazi elaphalala Nkosi, livala yonke ivoid empilweni yomuntu Nkosi yami Baba, sigeza namehlo wabo besabukela amaphone, uNkulunkulu othengcwele Baba, ukuthi la incident Nkosi yami, uNkulunkulu othengcwele ayuba affect emqondweni yabo, baze balale nama-spiritual husband nama-spiritual wives, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we neutralize uNkulunkulu othengcwele, we nullify the plan of the enemy concerning your children Nkosi yami, concerning your people, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Baba, sikambona omunye ofana nawe Nkosi yami, uNkulunkulu othengcwele Baba, uThenkosi masiza kuwe uNkulunkulu othengcwele, yodlala itafula phambi kwethu ebusweni bezitha zethu Nkosi yami, uNkulunkulu othengcwele Baba, siyabonga Nkosi ukuthi in
indebe yethu yoqiqima uyogcoba ikhanda lethu ngamafutha Nkosi yami bagcobe ngamakhanda wabo ngamafutha Nkosi yami namanje Nkosi yami ekseni uNkulunkulu othongcwele kulela khaya nakulela khaya bagcobe ngamandla wakho amafutha uNkulunkulu othongcwele ngamafutha wakho Nkosi yami uyu break Nkosi yami uNkulunkulu othongcwele every bondage we break all the chains uNkulunkulu othongcwele we break all the chains Nkosi yami empilweni zabo we break all the chains Nkosi yami kuma thoughts wabo in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth so nini na nini eliyoli Nkosi yami baba sithembe wena Nkosi yami baba ke komunye uyothwala Nkosi yami uthi umhlabeleli Nkosi yami uyabathwala abantu bakho uyabamisa endleleni Nkosi yami uNkulunkulu othongcwele baba siyamemeza ekseni sithi uNkulunkulu othongcwele baba sawukele Nkosi sawukele uNkulunkulu othongcwele baba we surrender our lives Nkosi yami we surrender uNkulunkulu othongcwele our families we surrender Nkosi yami umphakathi sihlala kuyo Nkosi yami sithi ngenelela nzulu emfihlakalo sithi bayede uNkulunkulu othongcwele bayede kumkani akakho omnye uThixo ngaphandle kwakho Nkosi yami siyabonga uNkulunkulu othongcwele baba ekseni sithi siyabonga uNkulunkulu othongcwele Nkosi yami in Jesus mighty name we pray uNkulunkulu othongcwele sisazothatha abantwana bakho sibabonise ukuthi Nkosi yami isolution isesiphambanweni uNkulunkulu othongcwele baba isolution yethu Nkosi yami isesiphambanweni uNkulunkulu othongcwele usoze wasitela wasifele Calvary sithi bayede Nkosi yami siyakhothama Nkosi yami sithi you are worthy 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 you are holy you are holy you are holy you are holy oh worthy is the Lamb Lord Jesus uNkulunkulu othongcwele holy are you oh Father we bless your name oh my God we bless you Lord Jesus we bless you Lord Jesus genelela Nkosi yami dabungo wakho Nkosi nokugcwala kwawo Nkosi nabantu abakhileyo Nkosi yami genelela uNkulunkulu othongcwele heal our land Lord Jesus heal our land Father God heal our land Jehovah heal our land uNkulunkulu othongcwele we thank you Heavenly Father we bless your name uNkulunkulu othongcwele kubo bonke uThixo Nkosi yami asikambona ungalinganiswa nawo uNkulunkulu othongcwele baba thatha indawo yakho Nkosi yami siyabiyela Nkosi yami yonke lemikhuleko esikhulekile ngegazi kaJesu Kristu waseNazaretha sibiyela amakhaya Nkosi yami akuzwile umkhuleko wakho ngegazi kaJesu Kristu waseNazaretha we build the hedge of fire Nkosi yami kulawo amakhaya uNkulunkulu othongcwele ukuthi bayofinyelela Nkosi yami kukwazini bayobona Nkosi yami ungena umuve emakhaya wabo Nkosi yami in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth uNkulunkulu othongcwele baba we bless your name almighty God uNkulunkulu othongcwele baba we glorify your name uNkulunkulu othongcwele be glorified uNkulunkulu othongcwele baba ngempilo zethu in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth baba siyetha Nkosi yami sithi ngenelela uNkulunkulu othongcwele baba siyayibiyela uNkulunkulu othongcwele imkhuleko yethu ngegazi lakho Nkosi yami siyayibiyela uNkulunkulu othongcwele baba siyayibiyela uNkulunkulu othongcwele lemikhuleko sibiyele wonke ama-podcast Nkosi yami siwenzayo Nkosi yami siwafihle egazini lakho uNkulunkulu othembekileyo Nkosi yami egameni elihle lomfethu Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu siyabonga Jehova khawuli siyabonga Jehova nisi thatha indawo yakho moya ongcwele thatha indawo yakho moya wamandla we bless your name almighty God in the name of Jesus Christ of Nazareth we pray ngenelela uNkulunkulu amen and amen thank you Lord Jesus thank you Lord siyabonga moya ongcwele thank you Jesus thank you Lord Jesus thank you Heavenly Father thank you Jesus thank you Lord mlilo wakho Nkosi yami umlilo wezulu kule ndawo umlilo wezulu Nkosi yami Holy Ghost fire Holy Ghost fire Lord Jesus uNkulunkulu othongcwele Holy Ghost fire uNkulunkulu othomuhle ngalomkhuleko Nkosi yami kuyokwenzeka imanga uNkulunkulu othongcwele abantwana bakho besalalela Nkosi yami njengoba betestify Nkosi yami baba ukuthi uyamove uNkulunkulu othongcwele empilweni zabo sikhulekela Nkosi yami your salvation egameni elihle lomfethu Jesu Kristu waseNazaretha sawubona manje thatha indawo yakho moya ongcwele
thatha indawo yakho moya deliverance, wamandla oh God. in the mighty name of Jesus Christ of It is Nazareth. indeed taking Siyabonga place right uNkulunkulu now. othungcwele baba, ngenelela uNkulunkulu In the name othembekileyo, of Jesus bakhulula Christ. abantwana bakho Nkosi yami, bakhulule Deliverance Nkosi of our yami minds. lapho baboshwe khona uNkulunkulu othungcwele baba. We thank Deliverance you of Lord our Jesus. soul. Yindorolo serebe keserela taraba Deliverance of our serendele minds. sere keserela taraba Deliverance of kasarala. our soul. In the mighty name of Jesus Amandla Christ of Nkosi Nazareth, agcwele. uNkulunkulu othungcwele, Ayezwakala. ngenelela Jehova, ngenelela uNkulunkulu, Ngegama uNkulunkulu Nkosi yami likaJesu. baba. Siyabonga Nkosi, Baba wethu siyabonga oyingcwele. Nkosi, sisazokwehla kule ntaba Sibona Nkosi umusa yami. nje wakho. Siyabonga uNkulunkulu othungcwele baba, Owehla ukuthi kule altar wenyuka kulamandla. uNkulunkulu othungcwele baba, lapha inceku yakho ima khona, Sibona ikhuluma khona Nkosi, Nkosi yami. amandla Sikhulekela lo akho mlilo Nkosi yami, the ahlithe hedge of impilo fire zethu. Nkosi yami empilweni yakhe. Udalaba, In the mighty name of Sandalaba, Jesus Christ of Hasoya. Nazareth Nkosi yami, Amandla, usamsebenzisa uNkulunkulu othungcwele baba kubo agcwele, bonke abantwana bakho. ayamangalisa. In the name of Jesus Christ of Udalaba, Nazareth uNkulunkulu Shantelebe, Nkosi Hesoya. yami baba, sithembe wena Iba, Nkosi yami, uNkulunkulu Santalaba, othungcwele baba. Hasoya. Akekho omunye Nkosi yami oyosilwela Amandla, Nkosi. ngaphandle kwakho uNkulunkulu othungcwele Oh, baba. God. Siyehla Nkosi yami, be thy glorified uNkulunkulu Amangalisayo. othungcwele baba. Siyabonga Nkosi Egameni ukuthi malihambe likaJesu ivangeli Nkosi Kristu yami, abantu waseNazaretha. bafinyelele kukwazini. In Baba, Jesus mighty name we siyabonga. pray, Father God. We thank you Lord Egameni Jesus baba. We bless likaJesu. your name. Amen and Siyabonga amen. oyingcwele. We thank you, Lord. Thank you Lord Jesus. Ngegama likaJesu May the Kristu. grace of our Lord Jesus Oh, Christ, the love yes, of Lord. God, the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and forevermore. Amen. We are Amen. blessed coming in, we are blessed coming out. Greater is He who's within us than the one who's in the world. Nkulunkulu othongcwele baba, we thank you Nkosi yami ukuthi udeke itafula phambi kwethu ebusweni bezitha zethu Nkosi yami, ugcoba ikhanda lethu ngamafutha, indebe zethu ziyachichima Nkulunkulu othongcwele this day. Heavenly Father, we thank you Nkulunkulu othongcwele ukuthi no weapon formed fashioned against us shall prosper in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Nkulunkulu othongcwele baba, we bless your name, oh my God. Nkulunkulu othongcwele baba, sisehla kule ntaba Nkosi yami, Igama sithi you are likaJesu. great and your spirit is so great Lord Jesus baba. There is no one else like you Nkulunkulu othongcwele Igama baba. We likaJesu. thank you Jehova Nkulunkulu othongcwele, namanje Nkosi sithi ngenelela Nkosi yami kumakhaya ngamakhaya, ngenelela Nkulunkulu othongcwele kuzimo ngezimo, ngenelela Nkulunkulu onkulunkulu Nkosi yami baba. Siyabonga Nkulunkulu othongcwele, Yes, sithembile ngoba Nkosi yami usithembisile ezwini lakho. Yes, Wathi Lord. Nkosi yami, if your people who are called by your name will humble themselves and pray, you'll hear from heaven. We thank you Lord Jesus ukuthi our prayers have been answered. We thank you Lord Jesus Nkulunkulu othongcwele ukuthi you heard our prayers in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. You are holy my Father. The blood We thank of you Jehovah Jesus. Nkulunkulu othongcwele baba. We seal each and every prayer, each and every home with the blood of Jesus Christ of Nazareth. Nkulunkulu othongcwele, we seal Nkulunkulu othongcwele even the listeners Nkulunkulu othongcwele baba, ngegazi kaJesu Kristu waseNazaretha. Nkulunkulu Nkosi yami, ngenelela Nkulunkulu othembekileyo baba. Siyabonga ekseni, siyabonga moya oyingcwele Nkulunkulu othongcwele, sithi ukhulula ugqobo lwakho Nkulunkulu othongcwele baba emakhaya ethu. Ukhulula ugqobo lwakho Nkosi yami empilweni zabantwana bakho. Siyabonga Nkulunkulu othongcwele, be thy glorified in Jesus mighty name we pray, Father God. Nkulunkulu othongcwele baba, as we come Nkulunkulu othongcwele before your throne Nkulunkulu othongcwele baba, we say you are holy, you are worthy Nkulunkulu othongcwele baba. Akekho ofana nawe. We bless your name, oh my God. of Jesus. We thank you Lord Jesus. Amen and amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Siyabonga Jesu. Siyakubonga Nkosi. Siyabonga moya Igama oyingcwele, likaJesu. siyabonga Nkosi, Yes, Lord. siyabonga Jehova. Can you just type lapha ekhaya uthi ngiyaphumelela, ngiyaphumelela, Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegazi likaJesu, ngegazi likaJesu, ngegazi likaJesu, ngegazi likaJesu. Oh yes Lord Jesus, oh yes Lord Jesus, oh yes Lord Jesus. Nkulunkulu othongcwele, no weapon formed against you shall prosper in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Every tongue that rises against you in judgment Nkulunkulu
okuthiwa ngcwele we surely condemn it in the name of Jesus Christ of Nazareth. uNkulunkulu Nkosi yami Baba, we bless your name, Almighty God. uNkulunkulu okuthiwa ngcwele Baba, sibonakalisa uThixo Nkosi yami empilweni zabantwana bakho. uNkulunkulu okuthiwa ngcwele Baba, we thank you Nkosi yami for financial breakthrough. We thank you Lord Jesus ukuthi you break every chain uNkulunkulu okuthiwa ngcwele ebantwaneni bakho in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Nkosi yami Baba, we wipe away uNkulunkulu okuthiwa ngcwele lapho Nkosi yami bathathele khona ama-stars babekwa Nkosi yami uphawu lokufile failure in the name of Jesus Christ of Nazareth. Every interview abaya kuzo Nkosi yami Baba baba accepted Nkosi yami in the name of Jesus Christ of Nazareth. uNkulunkulu othembekileyo Nkosi yami Baba, we thank you Nkosi yami ukuthi noma sekushiwo Nkosi yami ukuthi isifo asiyokulapheka namhlanje we decree and declare ngegama lika Jesu Kristu waseNazareth ukuthi Nkosi yami no condition is permanent empilweni zabantwana bakho Jehova. uNkulunkulu othongcwele Baba, siyabonga Nkosi ukuthi uyobakhulula bakho Nkosi yami Baba. uNkulunkulu othembekileyo Baba, thatha indawo yakho Nkosi yami emakhaya ngamakhaya Nkosi yami Baba, ngenelela Nkosi yami. Oh the blood of Jesus uNkulunkulu othongcwele, oh the blood of Jesus uNkulunkulu othongcwele, oh the blood of Jesus uNkulunkulu othongcwele, the precious blood of Jesus Christ of Nazareth that was shed for us uNkulunkulu othongcwele at the cross of Calvary. Namanje Nkosi yami we are standing in the blood uNkulunkulu othongcwele, in the holy ground uNkulunkulu othongcwele, we are standing in the holy place Lord Jesus uNkulunkulu othongcwele. Sithi ngenelela moya ongcwele, ngenelela moya wamandla in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Sithi Baba Nkosi yami umuhle Nkosi kulamakhaya, umuhle Nkosi yami Baba kule podcast, umuhle Nkosi yami empilweni zethu, umuhle Nkosi yami uNkulunkulu othongcwele kuma community esihlala kuwo, umuhle uNkulunkulu othongcwele Baba ngazo zonke inkathi. Asimbone omunye Nkosi yami athi umhlabeleni Nkosi yami, asimbone omunye Nkosi yami olingana nawe athi empilweni zethu uyabusa Nkosi Jesu. uNkulunkulu othongcwele busa kweyami impilo Nkosi yami, busa kwezethu impilo uNkulunkulu othongcwele Baba. Siyabonga Nkosi yami ekuseni, ngenelela Jehova, ngenelela uNkulunkulu Nkosi yami, thatha indawo yakho moya ongcwele, thatha indawo yakho moya wamandla. Siyabonga Nkosi Jesu, sibonga your anointing uNkulunkulu othongcwele, sibonga your presence uNkulunkulu othongcwele Baba. Athi umhlabeleli Nkosi yami in your presence Lord Jesus, that this is where we want to be Nkosi yami, in your presence uNkulunkulu othongcwele Baba. Ngekho omunye Nkosi. Siyabonga uNkulunkulu othembekileyo, uNkulunkulu othongcwele, siyabonga moya ongcwele. Sithi moya ongcwele, moya wamandla uNkulunkulu othongcwele, we build the hedge of fire uNkulunkulu othongcwele upon our lives uNkulunkulu othongcwele. In Jesus mighty name we pray, in Jesus mighty name we pray. Ngenelela Nkosi. Siyabonga Nkosi, uyabathwala bakho Nkosi. Sithwale Nkosi, sithwale uNkulunkulu othongcwele. Amen and amen. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Yes Lord. We are holding uNkulunkulu othongcwele. Worthy is the Lamb. Worthy is you. Worthy are you Lord. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Sibonga ithuba Nkosi yami. Sibonga moya ongcwele. Sibonga uthandwa kweNkosi. Siyabonga namanje kuseni Nkosi. Baba uyabathwala bakho. Siyabonga uNkulunkulu othembekileyo. Amen and amen. Amen. Holy Spirit is revealing to me, Mama nalapha emakhaya, I would like us to say these few words. Now lapha ekhaya, just say these words after me. We are declaring it's a declaration. Yes, it's a declaration. We are declaring bazalwane egama lika Jesu in these few minutes nje egama lika Jesu. These few lines, they just came to my spirit egama lika Jesu Kristu waseNazareth. It's either you type them or you say them loud lapha ekhaya egama lika Jesu Kristu waseNazareth. Just say this after me bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Uthi ngiyaphumelela egameni lika Jesu, ngiyaphumelela egameni lika Jesu Kristu, ngiyaphumelela egameni lika Jesu Kristu. I won't die before my time. I won't die before my time. I am succeeding in the name of Jesus Christ. Everything that is within me engakudumisweni mayisuswe egameni lika Jesu
egameni Kristu kaJesu Kristu waseNazaretha okukimi konke okukimi okungisela okungisela phansi ngiyakuhlulekisa ngegama ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha konke okusengqondweni yami okungikhumbuza emuva ngiyakuhlulekisa egameni ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha konke okungamandla phezu kwami okuhlulekisayo ngegama likaJesu Kristu ngiyakuhlulekisa ngegama likaJesu Kristu in the name of Jesus Christ in the name of Jesus Christ abantwana bami they are protected my kids are doing well at school my kids are doing well at school ngegama likaJesu I am a head not the tail I am a head and not the tail I won't fail I shall not fail in the name of Jesus Christ 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 I am prospering in Jesus mighty name I pray. Oh, thank you, Lord. We thank you, Heavenly Father, for this declaration. In the name of Jesus Christ of Nazareth. We stand in agreement. In Jesus mighty name we pray, Father God. We thank you, Lord. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha Baba ngoba greater is he who is within us than the one who's in the world. Baba, we thank you, Lord Jesus. Baba city in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ. The precious blood of Jesus Christ. The fire of the Holy Ghost. 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 The fire. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Ukhulekela isimo bhekane naso uthi Nkosi yami uNkulunkulu othongcwele Baba ngeke ufana nawe. uNkulunkulu othomuhle Baba ngenelele emakhaya wethu Nkosi yami. Ngenelele emakhaya wabantwana bakho uNkulunkulu othembekileyo. Baba Nkosi yami gabula Nkosi yami amandla obumnyama. uNkulunkulu othongcwele Baba siyakhuleka Nkosi yami we decree and declare Nkosi yami ukuthi no weapon formed against them will prosper. In the name of Jesus Christ of Nazareth Nkosi yami we break every chain Nkosi yami. We destroy uNkulunkulu othongcwele Baba every plan of the enemy concerning their lives, concerning their families, concerning their children. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth uNkulunkulu othembekileyo siyakhothama kuNkulunkulu othomuhle Baba ngalesikhathi sithi in the name of Jesus Christ of Nazareth Nkosi yami ababopheke Nkosi yami ku-alcohol Nkosi yami ababopheke exhwaleni Nkosi yami Baba siyawuyala loyo moya Nkosi yami ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha siyabiyala utshwala Nkosi yami Baba empilweni zabo uNkulunkulu othongcwele bane-spirit se-rise and fall Nkosi yami uNkulunkulu othongcwele Baba siyaziyala namhlanje in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth uNkulunkulu othongcwele Baba i-spirit se-rise and fall uNkulunkulu othomuhle ebantwaneni bakho we wipe uNkulunkulu othongcwele the mark of failure emabunzini wabo Nkosi yami we wipe the mark of failure in the name of Jesus Christ of Nazareth uNkulunkulu othembekileyo Nkosi yami siyabaklina enyaweni zabo Nkosi yami ngegazi lakho in the name of Jesus Christ of Nazareth uNkulunkulu othongcwele sibafaka iPaulo Zulu Nkosi yami iPaulo ka yes and amen Nkosi yami ngempilo zabo uNkulunkulu othongcwele Baba sithi uyabathwala bakho Nkosi yami ngemivimbi yakho Nkosi yami by your stripes Nkosi yami they are healed in the name of Jesus Christ of Nazareth Nkosi yami greater is he who's within us uNkulunkulu othongcwele than the one who's in the world uNkulunkulu othongcwele Baba we thank you Heavenly Father ukuthi you are the Lord of our breakthroughs Nkosi yami uNkulunkulu othongcwele wabahola abantwana baka-Israyeli olwandleni olubovu Nkosi yami na uNkulunkulu othongcwele umuntu omusha na ubaba Nkosi yami na umama uNkulunkulu othongcwele bamile Nkosi yami izinto zihlangahlangene Nkosi kumnyama phambi kwabo Nkosi yami ayisekho indlela Nkosi yami there's no hope uNkulunkulu othongcwele Baba you are the hope in hopeless situation uNkulunkulu othembekileyo Nkosi yami Baba vula Nkosi yami wavula ulwandle olubovu Nkosi yami bawela Nkosi yami maluvuleke namhlanje Nkosi yami kuleli khaya malivuleke Nkosi yami empilweni zabantwana bakho mabawele uNkulunkulu othongcwele Baba kulesimo in the name of Jesus Christ of Nazareth Nkosi yami Baba siyakhala kuwe Nkosi yami Baba sikhala kuwe Nkosi
Nkosi. Sikhalela izwe lakithi Nkosi yami, uNkulunkulu othengcwele abantwana bakho emabrijini Nkosi yami, uNkulunkulu othengcwele Baba siyakunxusa Nkosi Jesu, Baba ngenelela Nkosi yami, Baba mabakhululwe uwe Nkosi yami, khulula loya Nkosi othengcwele Baba siyabakhulekela ekuseni, abazali Nkosi yami bengasazi Nkosi yami bahambisile Baba isa kuma-chain, Baba yisa uNkulunkulu othengcwele ama-rehab Nkosi yami, uNkulunkulu Nkosi yami Baba ngenelela Nkosi, touch your people Nkosi yami, uNkulunkulu othengcwele Baba we thank you Nkosi ukuthi awusoze wabashiya Nkosi, awusoze wasidela, namanje Nkosi yami siza kuwe uNkulunkulu Nkosi yami Baba, singabantwana bakho, sibandla lakho uNkulunkulu othengcwele Baba, usithembile ngempilo zabantwana bakho Nkosi yami, kubo bonke oThixo Nkosi yami akekho njengawe, na uNkulunkulu othomuhle, isifo somdlavuza Nkosi yami siwile Nkosi yami ebantwaneni bakho, bayasikwa Nkosi yami left and right and center Nkosi, uNkulunkulu othengcwele Baba siyakhuleka Nkosi ukuthi sibonakalise uThixo Nkosi yami, heal your people uNkulunkulu othomuhle Baba, heal your land Jehova, uNkulunkulu othengcwele Baba sikuthembile ekuseni Nkosi, Baba kekho omunye Nkosi esingakhalela kuwe Nkosi, athi uNkulunkulu othengcwele Baba uqhobeshiyane yaruna Nkosi yami, athi uNkulunkulu othengcwele umhlabeleli, blessed is the name of the Lord, the righteous run into it and they are saved Nkosi yami. Holy Spirit, we trust you Lord Jesus, Baba we thank you Nkosi yami ukuthi you are here with us, you are in our midst. Thank you Lord Jesus, uNkulunkulu othomuhle Baba ukuthi you cover us Lord Jesus, uNkulunkulu othengcwele sivula inhliziyo zethu kuwe Nkosi yami, uNkulunkulu othengcwele Baba siyazemba siyazeneka phambi kwakho Nkosi yami, hawukela Nkosi yami abantwana bakho Nkosi, sawuyele uNkulunkulu Nkosi yami, ongenzeki ebantwini uNkulunkulu othengcwele Baba kuwe kuyenzeka, sebaconsultile benza konke Nkosi yami, sebathi kuphelile ngempilo zabo, it's not over until when you say it's over Baba, as long uNkulunkulu othengcwele usasiphile the gift of life, every situation esihlangana nayo Nkosi yami is subject to change uNkulunkulu othengcwele Baba, usiphile dominion uNkulunkulu othengcwele Baba kumeli, wathi Nkosi yami whatsoever sibophe emhlabeni iboshiwe ezulwini, whatsoever sikhulula emhlabeni ikhululiwe ezulwini Nkosi yami. Baba sikuthembile uNkulunkulu othembekileyo, sikuthembile ngempilo zethu Nkosi yami, sikuthembile ngempilo zemndeni yethu Nkosi, sikuthembile ngempilo zabantwana bakho, namanje Nkosi yami sikhuphukele kule ntaba uNkulunkulu othengcwele, sithi wanqaba umusa Nkosi ngempilo zethu, wanqaba Nkosi ngempilo yami Jehova, awuyikuvuma ngempilo zabantwana bakho Nkosi, awuyikuvuma ngempilo kaloya, awuyikuvuma ngempilo kaloya, awuyivuma ngempilo kaloya, angikhathali uNkulunkulu othomuhle, sebathi kubopheke kangakanani, sebathi Nkosi yami angeke azaye phambili, sebafungile Nkosi yami bathi over their dead bodies, uNkulunkulu othomuhle, you've got plan to release your people uNkulunkulu othengcwele, sawukele Nkosi, sawukele Jehova, sawukele uNkulunkulu othengcwele Baba, lapho thina sesingasaboni Baba ungamehlo wethu Nkosi, Baba lapho sesingasaboni ukuphila kwethu uNkulunkulu othembekileyo Baba ekuseni, holy Jehova, holy moya ngcwele, moya wamandla, moya weqiniso, siyehla kuwe uNkulunkulu othengcwele, we surrender Lord. We thank you, Lord, I surrender. We thank you, Holy Spirit. I surrender my life, Lord Jesus. Trust your name. In Jesus' mighty name we pray, Father God. Bandla lakho leli Nkosi, abantwana bakho Nkosi, siyabonga uNkulunkulu othembekileyo, siyabonga ukuthi usithwalela Nkosi, siyabonga ukuthi usithula umthwalo, siyabonga Nkosi yami ukuthi bayofakaza abantwana bakho ukuthi baba kwakunzima, kepha Nkosi wangenelela njengoba bafakaza Nkosi ukuthi yabakhulula Nkosi yami. Siyazi ukuthi Nkosi deliverance is not only physical Nkosi yami lapho sibonana khona,
kepha is the power of the Holy Ghost, Lord Jesus. Baba, we release your power, Nkosi yami. We release your fire, Nkosi. 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 Heal your people, my Father. Heal their minds, nkulunkulu wethu ongcwele. Erase, Nkosi yami, the programming abayitholile emhlabeni mabafika. Erase, Nkosi yami, baba, sesibuyele kuwe, Nkosi. Baba, siyalibonga leli thuba, nkulunkulu wethu ongcwele. Siyakubonga Jehova, nkulunkulu wethu omuhle. Lasunhlabelele, Nkosi yami, athi siyohlala silindile, Nkosi yami, ezinyaweni zakho, nkulunkulu wethu ongcwele. Sibiyele, Nkosi yami, ngegazi lakho. Sibiyele, Nkosi, sibiyele Jehova. Sibiyele kule studio, Nkosi, sibiyele nkulunkulu. Simbese nkulunkulu wethu ongcwele, baba, ngeshekana glory yakho, Nkosi yami. We release the Shekinah glory empilweni zabantwana bakho, nkulunkulu wethu ongcwele. We release your anointing, Father God, empilweni zabo, Nkosi. Baba, siyabonga ekuseni. Siyabonga nkulunkulu, Nkosi yami. Akekho omunye osithwalela ngaphandle kwakho, Nkosi yami. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Nkulunkulu wethu ongcwele, baba, break every chain, Nkosi yami. Break every stronghold, Nkosi yami. Every curses, Nkosi yami, ezilandela abantwana bakho. From maternity side, nkulunkulu wethu ongcwele, baba, ube nabo. Every curse word, nkulunkulu wethu ongcwele, yakhulumeke ebantwaneni bakho. Baba, we stand in the gap namhlanje, Nkosi. Abaye, Nkosi, basiqalekisile ngemlomo yabo, Nkosi yami. Bathi ngiyinto yotho. Bathi angeke ngize ngiphumelele empilweni. Baba, we reverse those words, Nkosi yami, ngoba izwi liyadala. Nkulunkulu wethu ongcwele, bakhulume amazwi positive ukuthi, Nkosi yami, they are blessed, Lord Jesus. We are all blessed. Siyabonga nkulunkulu wethu othembekileyo. Help us to forgive one another, Nkosi yami. Sikhulekela unity, Nkosi yami. Sikhulekela oneness. Sikhulekela your touch upon our lives. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Sikhulekela your deliverance upon our lives. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Asimbona omunye, Nkosi yami, akekho omunye osithwala ngaphandle kwakho. Sithi baba umuhle, Nkosi. Uyingcwele. Uyingcwele baba, uyingcwele Jehova, uyingcwele nzulu emfihlakalo. Uthembekile, Nkosi. Uthembekile moya oyingcwele. Uthembekile moya wamandla. Moya ngcwele, moya wamandla. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Our comforter. Siyabakhulekela majele, Nkosi yami. Thank you, Holy Spirit. Bakhulule, Nkosi yami, abantwana bakho. Thank you, Holy Spirit. Ubijele libopha inyama, Nkosi yami. Sikhulule imiqondo yabo, sikhulule inhliziyo zabo. Thank you, Holy Spirit. Sikhulekele inhliziyo zabo, Nkosi yami, ukuthi zikhululwe. Nababulala abantu, Nkosi yami, abasaba ukukhuluma, Nkosi yami. Thank you, Holy Spirit. Sebahambe nkulunkulu wethu ongcwele, bahlale emathaveni, Nkosi yami, baphuze utshwala. Abasakwazi ukubasoba, Nkosi yami, ngenxa ye-guilt. Nkulunkulu wethu omuhle, siyabakhulekela ekuseni, Nkosi, ukuthi baba mabaconfesse, Nkosi yami, bazikhulule, Nkosi. Sebayisiqila, Nkulunkulu wethu ongcwele, somubi.
basebenzisile Nkosi yami makaqeda wabashiya Nkosi. Awu Baba Nkosi, sikhulekela lezo inhliziyo, sikhulekela leyo miqondo, sikhulekela leyo miqondo yabo Nkosi yami, their thoughts, ukuthi Nkosi yami babuye bakhulula Nkosi. Release your people, my Father. Solution isesiphambanweni Nkosi, mababuyele kuwe Nkosi yami. Igazi lembuzi anyeke zimsusa umuntu ambulalile, umphefumulo womuntu Nkosi yami uhleli phezu kwempilo zabo. Siyabakhulekela Nkosi ukuthi nabo Nkosi bebalingiwe Nkosi, babulala abantu, bahawukele Nkosi nasemajele Nkosi yami, bangazibhali ukuthi sebama criminal for life Nkosi. Abantwana bakho Nkosi yami, banemphefumulo yakho Nkosi. Ngenelela kumajele ngamajele Nkosi yami, bayibabulele kuwe uNkulunkulu othengcwele. Sikhulekela abantu abasha Nkosi yami emakhoneni besiyabhema Nkosi yami, bevuka ekuseni Nkosi yami, baba ne-craving Nkosi, bayobhema Nkosi yami, babhema idakamizwa Nkosi yami, ngoba imiqondo yabo Nkosi seyidungekile Nkosi, abasena hope empilweni. uNkulunkulu othomuhle Baba, siyabakhulekela ekuseni lapho besabhema khona uNkulunkulu othomuhle Baba, basenza konke Nkosi, betepisa amabhuruku, benza konke Nkosi yami, babasusa lobuwule emiqondweni yabo Nkosi, baye babone Nkosi yami ukuthi there's another hope uNkulunkulu othomuhle Baba. If you can use anything Lord Jesus, use this podcast. Use us Father God to reach uNkulunkulu othengcwele Baba, lapho bekhona abantwana bakho ngokuhlukahlukana kwabo. Use us Father God ukuthi kufinyelele uNkulunkulu othomuhle kulabo uNkulunkulu othomuhle bathi sekuphele konke. uNkulunkulu othengcwele Baba, sithembile Nkosi yami ukuthi uyothumelela ama-destiny helpers empilweni zabo. You'll raise the altar uNkulunkulu othengcwele Baba ezimeni zabo Nkosi yami. Baba, this is your altar Nkosi yami. Baba, sikhuleka kuye ekuseni, sikhuleka kuwe uNkulunkulu Nkosi yami. Ibandla lakho leli Jehova Nkosi yami, Baba, sikhulekela nale ministry Nkosi yami sobe sibambile lapha kule ndawo Nkosi yami yaseDurban naseJobe, kuzo zonke indawo lapho yosithemba khona Nkosi yami. Baba, siyazibiyela manje in advance Nkosi yami, zingekenzeki Nkosi yami. Sibopha wonke uNkulunkulu othengcwele imimoya ebumnyama Nkosi yami empilweni zabantwana bakho, ukuthi deliverance yabo Nkosi yami, their healing will be permanent Nkosi yami. Siyakhuleka uNkulunkulu othengcwele Baba ukuthi you anoint us Father God, uyosifihle egazini lakho uNkulunkulu othembekileyo Baba. Simbona omunye Nkosi ngaphandle kwakho Nkosi, uNkulunkulu othengcwele Baba. This is the time Nkosi yami oyikhethile Nkosi ukuthi you'll use us uNkulunkulu othengcwele Baba empilweni zabantwana bakho. Lord Jesus Baba, we pray for destiny helpers Nkosi yami to fund uNkulunkulu othengcwele lama event Nkosi yami, ukuze abantwana bakho bakwazi ukuphumelela Nkosi yami. Siyakhuleka uNkulunkulu othembekileyo Nkosi, sikuthembile Jehova, ngoba Nkosi nabasemandleni obumnyama Nkosi yami abalali, bahlala njalo Nkosi yami, abamisi i-altar yabo ihlala ivutha Nkosi. Nathi sivuthisa le altar Nkosi yami, uNkulunkulu othomuhle Baba, njoba nabama-altar wabo Nkosi angacimi, nathi Nkosi yami i-altar yakho ayikucisha Nkosi yami, as long we are still alive. Noma sesingasekho Nkosi yami, uNkulunkulu othengcwele Baba, wawuzivusile inceku zakho abo Baba uBhengu nabo bonke Nkosi yami, nabo babuZondi, wabavusa uNkulunkulu othengcwele nabo Pastor Patrick Awunzi Nkosi yami, bawuvuthisa lo mlilo Nkosi yami. Nathi siyawuvuthisa Nkosi yami ukuthi umlilo wakho Nkosi awuyikucishwa izimo. uNkulunkulu othengcwele Baba, mababe khona abanye Nkosi yami abayozaleka kule podcast, siyabakhulekela Nkosi yami ukuthi more souls will be reached. Siyakhuleka Nkosi yami ukuthi more people will be filled with the spirit of the Holy Ghost. uNkulunkulu othengcwele Baba, siyabakhulekela Nkosi yami ukuthi they will pray without ceasing in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Nkosi yami bayohlala kuwe, ngoba uNkulunkulu ongahluleki imoya engcwele. Namanje ekuseni uNkulunkulu othembekileyo Baba, thatha indawo yakho Nkosi. Fill us up Lord Jesus, uNkulunkulu othengcwele, fill us up Father God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. uNkulunkulu othengcwele Ebeneza Nkosi Jesu, sigcine kwazi kwaba la Nkosi, by your grace.
In the name of Jesus Christ of Nazareth, Holy Spirit, we trust your name. In the name of Jesus Christ of Nazareth, uNkulunkulu othongcwele baba usoze wasidela. Namanje Nkosi yami babekuseni Nkosi ibandla lakho lela bantu bakho Nkosi. Nazi inceku zakho Nkosi yami ngokuhlukahlukana kweindawo Nkosi yami. Zihola abantwana bakho uNkulunkulu othomuhle baba. Bayakhala Nkosi yami ukuthi akukho kwenzakalayo uNkulunkulu othongcwele. We release the Holy Ghost fire Nkosi yami empilweni zabo. We release the Holy Ghost fire empilweni zabo Nkosi yami. We release your anointing upon their lives. Ukuthi Nkosi yami you anoint their lips Nkosi yami besakhuluma ukuphila Nkosi yami. We decree and declare Nkosi yami ukuthi uNkulunkulu othongcwele baba konke abakhulumayo Nkosi yami yowenzeka. uNkulunkulu othongcwele baba, we bless your name, oh my Father. We lift up our hands uNkulunkulu othongcwele baba as a sign of surrender. Father, we surrender uNkulunkulu othongcwele baba, we surrender our lives. We surrender our lives to you, Lord Jesus. We surrender our lives to you, Moya Ngcwele. We surrender our lives to you, uNkulunkulu othongcwele. Sithe Ebeneza Nkosi Jesu. Asikambona. Sikuthembile baba. Ulingana nawe Nkosi. Asikambona uNkulunkulu othembekileyo. Ngenelela Nkosi, ngenelela Moya Ngcwele. Ulula ugcobo lwakho Nkosi yami. Ulula Jehova. Siyakhuleka uNkulunkulu othomuhle. Ngenelela Nkosi yabathwala bakho. Namanje Nkosi sisakhuleka Nkosi. Thi monghadi Mesia tshela moyo halang kodima bana ba hao ntate. Re rapela ntate hore re hauhele. Kumkani. Sithi abathi uwe baba sibeke ithemba lethu. Akakho omnye Thixo uzawusiva ngaphandle kwakho. Intshaba nentshaba zakho Thixo ziyabhubha. Siyabakhulekela uNkulunkulu othongcwele. Siyabakhulekela Jehova. Sithi khulula ugcobo lwakho Nkosi. Kule nsuku zokugcina uNkulunkulu othongcwele. Baba siyabonga Nkosi. Kulama caves ehleli kuwo Nkosi sikhuleka. uNkulunkulu othongcwele baba thatha indawo yakho Nkosi. Bless your name, O God. We bless you, Father God. We thank you, Jehovah. We thank you, Elioli. We thank you, Adonai. We thank you, uNkulunkulu othongcwele. You are Jehovah Sham. You are Jehovah Perizini. You are the Lord of our breakthroughs. Siyakubonga Moya Ngcwele. Thatha indawo yakho baba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Oh, siyabonga. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Oh my God. Oh God. Abathwala bakho Nkosi. Siyabonga uNkulunkulu bazalwane. Kamandla kaJesu. Kristu abathwala Jehova Nkosi. Siyabonga kakhulu bazalwane. Yeah. Moya Ngcwele vele enza izinto ngendlela yakhe. We did not plan to pray this way, but God decided to put us in a corner where we had to obey. Siyabonga uNkulunkulu kakhulu. You know, we are Christ-centered, driven by the Holy Spirit. We don't after controversial subjects. We are driven by the Holy Spirit. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Imagine we're doing all this. We're doing this sasindawonye sonke. Yeah. Reminder nje bazalwane ngomhla ka-27 don't forget sizobe sikhona laphana eThekwini 27 September. Yes, 27 September will be in Soweto. So be invited bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu siyamkholwa futhi siyamethemba ukuthi there is more. We'll be doing all these prayers egameni lika Jesu Kristu. It's a seminar, but njengoba singabazalwane yonke into siyenza ngomkhuleko.
so sicelile ke bazalwane ukuthi for you to be part of it, please reserve your seat. Maybe ngazi abanye uNkulunkulu sibuso ngafani, maybe now you can even pay even more. We would give a seat even for others. The venue will reveal after the number of people who are coming, because we don't want to book a venue maybe to find that it will be smaller. The number of people that are coming are many, or we book a bigger venue or to find that the number of people that are coming are limited. So please reserve your seat by making a transaction on the account number as follow. Bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, so that sizokhona ukuthi sihlangane kahle. We want to organize a production, guys. I want to organize a production, a venue, and refreshments. Yes. So the account number reads as follow: 129 555 2769. Capitec Bank. A reference, you can make it your name, normal your name or your number, or Durban Seminar, DBN Seminar. Yes. But again, for more info, 0788 417 844. Just to make a reservation, bazalwane kuyona le number le egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu siyamkholwa futhi siyamethemba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. There is more that we'll be doing, bazalwane, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu siyamkholwa ke bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bekukuningi bengimele sikhulume ngakho la, kodwa ke inkosi yavele yenza ke ngendlela yayo ekutheneni ukuthi senze ngalolu hlobo lolu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. And mama, so organize yaseThekwini, yazi ukuthi while we are praying vele nje ngathi hayi no asingabe sayikhomba kude, avele nje siyikhombe a month after sesibuye eThekwini, ukusho ukuthi anti eThekwini ngono September or kuno October, ngone senze unjani November. Sithemba uNkulunkulu cabanga November, masingenza November nje bazalwane. But ke ama details wakhona sizowashare for November bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. So but ke in the meantime ngoba manje ngiyabona October but I think I only have one or even one October. Ngazi bazalwane goal bona kanjani senze October or November. Ngazi November kusuke seqala ibhizi, abantu sebahamba babuyile emakhaya njalo egameni lika Jesu. But ke semkhola uNkulunkulu 24 September bazalwane sobe silapha eSoweto Inkonjane Primary School, imvuselelo yomthandazo 24 25 then 26 uzobe kubusuku bonke Inkonjane Primary School. 24 September imvuselelo siyangena ngo6 sophuma ngo9 or past 8. 25 siyangena futhi ngo6 late sophuma ngo past 8 ka go9. Then 26 is going to be ubusuku bonke sithandaza bazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. And then after we heading straight to October 25 sobe sisedlamini multipurpose hall lapha eSoweto starting from 10 ekseni kuyoze kuyoba late. Kuphizi mama. Ebene zankosi Jesu usihole kwaze kwala Ebeneza zankosi Jesu usihole kwaze kwala. Uyabathwala abantu bakhe, uyabahula endleleni, uyabathwala abantu bakhe, uyabahula endleleni. Siyabonga Jehova. Siyabonga. Sithwalile inkosi. Sithwele inkosi. Yabona nasekuseni ukuthi umkhuleko uphele, bekuvuka ama worshiping song
sicula abanye siba-sign off baphinde babuya bangena bazalwane ngoba sithi abantu abayemsebenzini baphume baphinde bangena hayi bekuyenye imvuselelo ekseni bekuyenye imvuselelo ezibengathi ngabe sesisendaweni eyi-1 abe kugqunywa lapha bazalwane uze umzalwane nomzalwane uze ukuthi yabo lapho sikhona kuyashisa bazalwane fanele njalo ama-altar wama-satanist ama-altar wezangoma wacishi bazalwane awameli Sunday every day mazithi midnight bayaphuma bazalwane abadeli bane-petition until wena baze bakudestroya nathi sine-petition until wena uzukhululeke bazalwane siyoma esikhaleni 12 until 2-3 ekseni simile bazalwane from January and akekho ogulayo akekho waya akekho njani siyakhuleka bazalwane masikhulekeni bazalwane uthi umhlabeleli give me oil ukuthi sikhiphe lesibane sihlale sivutha ama-satanist kuhlala kuvutha bazalwane kuhlala kuvuthwa abayenzi mistake ngoba bayazi ukuthi usathane uyobashaya fail nathi-ke sifanele elethu altar lihlale livuthwa ngoba uNkulunkulu ethu siyazi ukuthi uyosikhusela bazalwane amen and uNkulunkulu akawadla amandla womuntu akathi mase sowukhulekile wasebenza wenza konke njoba ukhiphe i-airtime ukhiphe i-data ukuthi usibukele ukuthi uNkulunkulu uzothatha in vain. It's not in vain. Leyo data oyisebenzisile leso sikhathi osebenzisile ukuthi usimamele you are doing yourself a favor. Kunesido itsalayo kusizukulu nesizukulwane sakho abantwana bakho abayikuswela ngenxa yokuthi wena wasowa iseed yokuthi uthenge airtime. So uNkulunkulu asize bazalwane sazi ukuthi be our brothers keepers. Umuntu nomuntu wenza umsebenzi kaNkulunkulu if you give abantu abahluphekile if you give wazi ukuthi wenzela uJehova uzenzele wena and ungathi mawenza into ucabanga ukuthi umuntu uzabuya kuwabonge noma ngabonganga wena you've done your part. Nabazali ungazuzilahle uzibulale uthi ngibakhulisile labantwana basangazi azange bacele ukuthi ubakhulise kodwa wena bowenza inkonzo wathembeka kuNkulunkulu ukuthi ngalesibusisa ubusise ngaso uyosiphatha kahle until kufike lapho sibakuthuka khona bakushaya khona uthi Nkosi yami baba ngiyabonga khona umama wafona wathi umntana kumxoshile endlini amthuka amenzani wangifonela wathi Pastor Lindi namanje ngibalekile ngilele kasisi wami sakhuleka bazalwane kusathi uyangifonela uthi umntana wami lo ngixoshile bathi uwile Shoprite. Bazalwane uNkulunkulu wethu akayenzi mistake so ungazikhondemi uthi wena uqalekisiwe isisu sakho siqalekisiwe akekho umuntu oqalekisiwe uNkulunkulu angeke akuphi isiqalekiso ukuphi isibusiso then the enemy uzofika angene makangena bese uyaqalelwa yazikhesa bese uyabakhesa. Bless those children. Ukhumbula isimo sika Emma indoda yakhe bayithathile untombazane sekhoneni wamakheli i-tuck shop wamenzela yonke into wathi asahleli lapho Emma athi sikhuleke ukuthi indoda yakhe ibuye uNkulunkulu wakhuluma different kimi wathi uNkulunkulu masiblesse lo yasisi ukuthi uNkulunkulu ambusise wabusisa lo samkhulekela lo yasisi sakhala sazikhipha inyembezi sakhala ukhuleka umthandazo ophuma la ukuthi baba mbusise Nkosi uthi uNkulunkulu mase sekambusisa lo ntombazana indoda yakhe beku life sentence ejele yaphuma yathola iparole yaphuma ngalelo langa kuyi Thursday wafika wathi makafika wafika nesibhamu wafika wahlala emva komnyango ngoba bese sekazwile ukuthi indoda ka emihlala lapha yafika indoda ka Emma ngama plastic Friday yathi hani yakhumula yalala phezulu kombhede yangcebeleka umfana wavele wavala umnyango wavala kancane wathatha isibhamu wathi uwelo ungene kumfazi wami and umfazi akambonanga ukuthi undoda yakhe lobuye ejele uphumile wathi umshaya ngesibhamu wamshaya emaceleni wagijima lo wabaleka wabuyela kwakhe. So bazalwane always noma izinto zingahambi kahle funda ukuthi you bless those who curses you. Funda ukuthi you bless those who curses you. Asiyenzi thini back to the sender, asiyenzi fire to fire, ayikhi fire to fire la. uNkulunkulu ezwini lakhe uthe bless those who curses us. So you bless even their husband akushilo ayishado omunye uthi Nkosi babusise protect them, protect their family, protect abantwana babo. Uba bless ubone ukuthi uNkulunkulu wakho uzokwenzakalani. We love you guys, we love you too much and Jesus loves you more. So kukho konke bazalwane mina yazini ngiyanthanda if you can feel my heart ngiyanthanda and that is why ngidedicate my time from January till now midnight I'm standing in the gap ngiyakhuleka ngoba ngiyazi ukuthi altar kaSathana ayidlali and altar kaSathana ayiqishi bazalwane ihlala ivutha lapha so nathi fanele sihlale sivutha bazalwane hlala uvutha bazalwane hlala uvutha mzalwane keep your fire burning
ube intombi ezilishumi eziwise, amafutha wakho ahlala abhena, uzobona uNkulunkulu wakho ukuthi uzokwenzekalani. uNkulunkulu wethu akamshiya umuntu wakhe, uyasithanda uJehova bazalwane. God love you. Ngiyanthanda, siyanthanda no-ST, siyambonga uNkulunkulu ngempilo yakhe, siyambonga uJehova. It's not the Dlamini thing, but it's the Christ thing. Yes. Amen. Amen, mama. Yo mama, siyambonga uNkulunkulu. Yabona bazalwane, imagine if besine studio sethu where we'll do all these 24/7 without limit. 24/7. Bazalwane, yazi ukuthi mama unomunye umzalwane waseSoweto. Yo, abanye abazalwane uNkulunkulu yabathinta. Ukhona umzalwane ongithengela iCamera. Amen. Yes. Leso Sazomvakashela leso. Ngithengela iCamera. To God be the glory. Sazomvakashela nje umzalwane ungithintile kakhulu. Vele ngathi yabona into ayenzile, I will organize abafundisi bangiphelezele ba siye kwakhe nje yazi indlela ayenzile. So I will organize pastors to go kwakhe so that ukunikela kwakhe azobona naye ukuthi is not in vain. Amen. Yes, so yabona umuntu mesuke kunikelela so ukunikeza i-challenge ekuthenini ukuthi try do by all means to do something great. And nathi Thabang sisa appreciate abazalwane abayenze kahle. Khona umzalwane lo, I think uye lo umfana we-English lapha ebandleni lethu lase Midnight laseZowe, Okay. Being Good Health le laseZowe Ministries. Umzalwane uye wanikela for Helping Hands, wanikela nge-19,000. Sure. 19,000. Wavele wathi Helping Hands, akasho ukuthi ubani wakuphi. What's your Helping Hands? Wathi Helping Hands nje ukuthi nyengaba uyangazi ke mina ukuthi mayifika nje hayi iyakubanikazi kanje ngithi uNkulunkulu uthe ngicela nje ngavele nje ngathi account number abangasakhala abazalwane, omunye ukuthi ubheka nomzukulu angasakhala ugogo wakhe umntana wakhe athi ngiyabonga ma asathi uyabonga, uyabuza ubaba umgobhozi malini uyavuthi igundwane leli liyabuza ukuthi malini imali ayitholile. Uya understand ukuthi umzalwane uvele wanikela 19,000. Nkosi yami. Yo, wathi Helping Hands. Ngavele ngathi Nkosi yami, I know ukuthi this young man or young woman angazi ukuthi ubani, but what I know ukuthi uNkulunkulu wami uyomyuza ngalendlela. So manje uthe mase sekafona lo munye wathi labantu be-cancer nanani ngathi inkukhu ziyawusola umbone ngathi uye lo. uNkulunkulu ambusise, and njoba athanda ukuthi abo anonymous. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uyo lo mfana yazi uthepe to the other anointing. Awuthepe to the other anointing. Mina Thabani angithathi kancane anointing yomuntu. Never. If you saw even into encane awazi ukuthi uNkulunkulu ukwenzelani. Asibona isikhathi sethu lesi. Sesiphelile. No sekhona nje sincenyenyana nje yazi. Sikhona isikhathi. Hayi ukuthi nje icimile le yana. Mosicimile lapha. Yeah, I know we have 20 minutes more. We still have time because ngifuna nale siphathele yona la ke siyibona. Okay, yeah. Obazalwane kune-tincture ye-prostate gland mase se-enlarged, siyakunika i-tincture uthole ne-methylene blue nayi-methylene blue. Noma sowudialyze ama-kidney iyawasiza ama-kidney wakho abe right. I-methylene blue mawuyithela emanzini ifana ne-ink leyakudala, mawuyithela emanzini ngisho noma sowudialyze abathi ama-kidney wakho sowafeyilile or uphuma ku-chemo, uhamba i-chemo, uyakwazi ukuthi uthathe i-methylene blue uthele eglazini. Usungavezela wayithi. Okay. Uyayithela kanje eglazini. Uthele eglazini. So uyaplace ama-order siku-ordele ikwazi ukuthi ifike ngesikhathi ifike lana ifike kuwe. So this is the methylene blue. Yeah, mawuyiphuza kanje uyayiqoqoza kanje. Uyiphuze izokusiza kakhulu ukwasha ama-drugs emzimbeni, ukwasha ugwayi nanani, i-craving, ishukela. Mawukuthi umuntu ophuza itiye kuseni nantambama is not good, iyakulimaza ishukela nje ukuthi ukwazi ukuphuma kushukela
completely uzame abo style ishukela yamampela noma expensive incane bese lana kune iodine angisho yabona la ukuthi kune iodine iodine bathi abalo isidlayo line iodine le iodated alinayo iodine ukwabe line iodine ngaba kuyekho umuntu ophathwa high blood ngaba kuyekho umuntu ophathwa icancer so lezi zinto zisiphatha ngoba asinayo iodine emzimbeni so ke this is the iodine bese le yile clean amanzi le clean amanzi ukuthi umzimba wakho icreatine iyenza ukuthi imonohydrate yenza ukuthi umzimba wakho ukwazi ukumaintaina amanzi emzimbeni ngoba siyabona ukuthi umuntu bangagula isikhumba siyashwabhana siyababona abantu baqalele bashwabhane sithi sekuguga kanti ukushoda kwamanzi emzimbeni so uNkulunkulu anibusise bazalwane siyanthanda but God loves you more and sibuyele ku natural this is all naturally 100% organic so mani sifuna nizositshela sikwazi ukuthi sinitholele zona ukuthi ni hydrate imizimba yenu singaphelelwa amandla ngoba siyabona ukuthi mawufika esibhedlela ubhadala i-drip ubhadale yonke lento ne-oxygen and i-oxygen siyazi ukuthi kulama wenza ama-exercise uphula yonke lento ukuthi igazi lakho ube ne-blood flow ube ne-circulation bese i-oxygen ikwazi ukuthi ihambe freely amen so nansi nami sengenzelile nayi methylene blue ngiyaphuza la amen siyaphuza bazalwane siyaphuza siklina ama-kidneys siklina yonke into ngaphakathi ukuthi sibe right Shukumele usiphathe naleThekwini wonke ama-poison soziphatha naseThekwini sebazi-odile bayazifuna abaningi ngoba khona sebezi-odile bafuna masifika vele sifike sizobathelela so kutsho ukuthi kufanele sithole ama-20 litre or something sithela amanzi anale ngoba le izokwenza ukuthi bangabe hydrated lezo yenza ukuthi bangacrave ama-cold drink ngoba angeke sithi sikhuleka lapha babe baphuza ama-soda drinks so bazophuma nakuma-soda bazokwazi ukuthi uma baphuzele babe right okay le impuphu le ya impuphu le ufake emanzini ya nasi teaspoon yakhona amanzi wenzani amanzi wakhona bamnandi kuba sengathi amanzi wesiyalo aba clean amanzi wasepompini immediately uthela nje ayashintsha amanzi i-taste yakhona iba different ukushintsha i-taste uchinja i-taste and bese ama-cells ingenelela kuma-cells angisho kune-wall ama-cells ame kanje kune-wall bese 1 2 3 bese akwazi ukuthi angenele amanzi aretain amanzi emzimbeni womuntu ukuthi angapheli and njengoba sesitholile dala ngisokola ukuyithola njengoba sesitholile kusho ukuthi next year this time izkin zethu we are going to be very young because of yona lento lemhlophe yes sesifaka amanzi aclean because of amanzi sifaka amanzi aclean ama-cells wethu sewathola akwazi ukuretain amanzi ne-iodine iodine ayikho asiyithole clean so it's very important to have this thing it's very important nesimos neshilajit angisiphathanga kunesimos kuneshilajit mina mangila yabo manje ngoba kusekuseni vele ngoba kusekuseni into engiphuzile kuphela elamanzi nale mangifika ngizodla ama-fruits aneshilajit nesimos ne-lion's mane so i-3 omunye umzalwane ufakazile ukuthi bekahlushwa amathambo nani izinto zakhe sezihamba right uthe uJehova let your food be your medicine uthe let your food be your medicine amen so this is our food umntana omncane angaphuza angeke azayenzeke next anything you just drink yabona i-cold drink ayikho drink efana nale ayikho drink efana nalamanzi and uba satisfied ngoba lento mawuloku uqala ucrave ushukela uthi wena hayi ukuthi somdala abogogo before we didn't know best ukuthi abogogo mawuya kugogo fanele nimphathele amaswiti ugogo udla amaswiti sekwamntana omncane wayilubulala ingqondo kagogo ungathini komunye umuntu athi this thing iyafana nje ne-medication mina I don't believe in on taking medication kuphuma kuye i-choice makahlale ku-medication iliver yona iyaphela ama-kidneys ayaphela ngoba umzimba uzokhathala choice uphuma kuyi if medication yakho amaphilisi wakho yakwazi kwafaka ekudleni awadli hayi-ke kusho ukuthi a-health thina la siyakwazi singafaka ukudla sidle la this is food and siya biblically lithi ibhayibhile let your food
be your medicine. Akukho lithe let your food be your medicine. Be your medicine. So sidla ukudla ku right. Yabo manje ngabe sengilambile, ngabe sengjani from ekseni, ngabe sengilambile, ngabe sengjani. I'm satisfied. Ayikho into uthi uzodla breakfast, lunch, supper njani. Wena solo kufaka. You need isikhathi sokufasta, you need isikhathi in between ukuthi umzimba wakho the more ungangeni next eyokudla emzimbeni kude more ama organs wakho akwazi ukuzihila umzimba wakho akwazi ukuzihila. Oh yeah. Wena fanele ukuthi mawufika la ufika khona bakunika icup yetiya eneshukela uphethe acid drink la uphethe ini, you are killing yourself. How about people who are on medication? Bazoziphuza nabo lezo azinankinga izenza ukuthi yini lento le lama drugs abawadlayo angabalimaza ama kidney nanani. That is why even nomuntu odialysayo uyayiphuza aloka dialysa then bona ngokwabo bayabona ukuthi ama kidney wakhe a restore ke fast. Ama kidney wakhe nawo sewaziphilisa bese sewayakwazi ukulo. Yeah, bayehlisa amalanga we dialysing baloku bayehlisa ukusuka lapho seka right. So prevention is better than cure. Ngcono nje uvela uzidlele manje. Mina ngiyazi ngeke ngandlula ku cancer, ngandlula ku gangrene. I gangrene lesilonde sivela la sikashukela. Sasincinga abazalwane saphola. uNkulunkulu uye wangiphilisa abazalwane. So ziningi and abantu banezilonde eziningi phakathi. That is why mouth detox ubona kuphuma ubovu and the next time kusho ukuthi kuba bengazi usiza la. Ngabe ngize nomshini ngabe kudala uqedile udetox ababone lo bovu ophuma ngaphakathi emntwini ukuthi bunjani. So eThekwini uzophathana ngoba sekunomzalwane uVuyi nobaba uLikhele umfundisi wethu mawukuthi bahamba nathi bengicabanga ukuthi hambe nombhede one welagin sambe ne detox machine and abazalwane bazokuthenga ama tracksuit abo baba nami ngithengile naye sizokwazi ukuthi senzele ama exercise la phansi. Uthi ngiphathini umbhede? Mina ngizophatha umbhede lo welagin. Oh, uyafolteka ne? Uzongena kule bhaki kamzalwane uVuyi uzongena. Uzodrive. Abazalwane bayadrive. Bazodrive suka la. Ula Edenvale umzalwane uVuyi uhlala somewhere la. Oh. Hayi ke makhona uzodrive. Lobo kakhuluma nawe athi uze ane prostate. Lobe kube ngifonela nje. Hayi usufaka emotweni. So ufaka lapha emotweni uyi1. Because phela thina ngithi sizo kumele sihambe nge-flight. Or sihambe sonke. Umzalwane uVuyi uzofaka lapha evenini. Silo. Ngibalekela ukuthi ungafika ukhathele. Because uma ukuthi sihamba ngemoto azokhathala. Maybe makunjalo ngamele sihambe a day before. Silalele eDurban. Or uma ukuthi sofika sizobona nje so arrange ukuthi sohamba kanjani. Kodwa isifiso sami nje ukuthi abantu bakwazi ukuphila and masingahlala kulesi siphuze. Uyacabanga ukuthi abantu base blue zone laba abahlali bakhuluma ngabo sibabona ukuthi abantu base blue zone instead of baguge ngathi baya reverse. And abazalwane baya reverse sebadla right baphuza amanzi right baphuza zonke lezi zinto ama cells wabo aya regenerateka every time. badla ama veg badla amanzi right. Ngicabanga ama fruits ngiyawageza ngebicarbonate mangiceda sengiyasika ngithela isimos ngithela ishilajit ngithela ilo same time ngiyamixa lapha sengiyadla. And abantu isimos bazi ukuthi isimos ile abayithenga lapha eshelfini dali yenziwe. Mina ngine powder utheli powder so umntana noma gula kanjani umbona ukuthi unjani faka ku yogurt umdlisa. And it's food. Isimos is food. Noma unganakudla ulambile mongahlanga nesimos uyidla uphuza amanzi uyafula. Imadoda. Yeah ne. Hayi bazali lapha eThekwini. You are blessed. You are blessed. Wait for us. We are coming. Nalaba be high blood sugar ababaningi eThekwini batholile ama order ishukela high sekuyinto ezolo nalo wasemafikeng soloko iphume kubo 20 something ihleli ku 5 akasena stress 5 point something because of all these things. Yes. Tell Jehovah let your food. And don't forget bazana bam, don't be mistaken. As much as we are coming with all these things, we are also coming with prayer. You see. Yabo masiphuze lamanzi inight prayer soyishaya singayizwa. So bona sekuseni akekho oyoba anenkinga ngoba uba clean uba energetic awubi nento ekucindezelayo. Yava namanje ukuthi
si-free. Yes. Si-free. And enye into yenza ukuthi this prayer isikhulekile ibelo ukuthi phakathi asinakudla thina yabo nje wasiphuza no-ST asidlanga kodwa amandla, but the spirit yes, amandla the more usutha uyakhathala. So the spirit ayithola indawo manje njengoba singadlanga indawo yabo uJesu, that's why bekakhuthaza i-fasting. And soloko saqala lo mkhuleko ukhumbula ukuthi umuntu ugcina ukudla ngo-3 or ngo-4 ukusuka lapha usadli sozodla the following day. And namanje soloko ugcina ukudla ngoba bekubani bekupast 3 or ngo-4 ngizoze ngidle angazi ngobani isikhathi. So the more you fast, the longer you fast, the more ngizo-rejuvenate my organs, ayakwazi ukuzigeza. And manje njengoba ngifastile ngiphuza la ngibhizi ngiyawageza no food. Yabo bazalwane. And angikhathelanga kuna next ngine energy enzima kabi. Inkosi yami. Yabona. And enye into esilambisa kakhulu ile shukela ebhedayo. So that is why fanele ukuthi uhlala une-stave. Umfundisi umzalwane lo bekakhuluma nawe ngefoni uye wayikhipha i-stave sakhe asithenge somewhere ema-shop ngathi mina ngine-original sasitaster wathola ukuthi esami sikanjani ngamuphe esiwani ngaqalela ngabuyela ngasebenzisa i-stave sami. Ile shukela le ingaka angikuphathelanga ingaka uthi nje cu lapho akuna insulin ezospike, akuna pancreas ezoyenzani, uba right nje. And ayikho into ethi crave ngoba mawudla le shukela the more ulamba. So la mawuphuzile uyasutha nje. Yeah, ne bazalwane, please do support us. There's still more to come. I promise. Yabo nje mama, through yena lo mzalwane loyo who gave ngo 19,000 if akaza kubone akazange ngibona angimazi ukhiphele 19,000 wathi mama uthe mama ngicela account number for helping hand ngavele ngamnika ungathi iyo leselo wathi helping hand finish. No ngisho ukuthi imagine if angithi it because ubuka kubona wena umazi msho yena uyakubona so buka ukuthi ukunikela kwakhe usize nabanye abantu. So imagine through this platform we are able to even reach out to other people. Abanye abangayibuka kwakuyibuka kodwa bayakwazi ukuthi basizakale through umuntu esuke efikile khona la. So nje hey bazalwane, uNkulunkulu siyambonga, udumo solubuyisela enkosini. Silibuyisela kuye ngoba mina ngisabu Jehova. Umuntu makathi for helpers angithi hayi ayikho eyami aseyami uthe helping hand. So fanele ngifuna abantu baNkulunkulu aba in need uvile ukuthi bakhale kanjani. Lo munye rent uthe ngiyabonga amanye ubhadala rent ngakuvisa ne voice note yakho wathi ngiyabonga wathi ngiyobhadala rent ubaba umgobhozi wabuza malini angazi bamtshela ukuthi malini makathi 5,000 uzoyenzani mhlawumbe uzoqalela abali yini 5,000 yabo ukuthi basazobuza ukuthi yini 5,000. Amsekuphela isikhathi sala ekhaya. Siyambonga uJehova bazalwane. Nkosiyami ngabala ekhaya kodwa. Sizoba nendawo yethu ukhululeka. Umsakhele studio bazalwane. Umsakhele ni studio. Siphumeni la sikhulume nje izinto zethu. uNkulunkulu kahle uya design ukuthi sihlale kanje bazalwane. Yabo nje bahleli kanje ukuthi sihleli kanje imini yonke kuzongena abangenayo sesiyakhuleka futhi into uNkulunkulu asidalele yona ukuthi siphile lempilo le yokukhuleka. Sabonga mama. And nalabo basinikelele ngecamera uNkulunkulu ababusise nalo mfana we-19,000 nabo bonke abanikele okuncane akukho okuncane futhi kuJehova nabo bonke abasinikelelayo la nabasinikelelayo nge-airtime yabo ukuthi babukele la le wifi nje uyibhadalayo ukuthi ubukele la uNkulunkulu akubusise sithandwa sami siyakuthanda. Nkosi yami. Rurata ka love. Bazalwane siyabonga kakhulu ke sibonane eThekwini 0788 417 844. Mama bakuthola kanjani manje? Yo thabani nawe 079 315 4476 inamba yasemkhulekweni inamba yeWhatsApp 079 315 4476 ithinde engithabanga 063 977 besithini le WhatsApp le call angiyazi 077
hayi mama as long ushele WhatsApp it's fine mara banayo kulenye podcast 077 077 my other number ithi 077 ithi 0639779275 or ithi hayi khona lapho fona ku WhatsApp marikhona kule podcast lengcoka izinto eziblue ngishilo uNkulunkulu uyanithanda bazalwane siyanithanda bazalwane sisasindisiwe ngisakholwa ngigcoke i-tracksuit ngoba bengizonibonisa ukuthi silwa kanjani nezinto la ngaphakathi amen Inkosi ayinibusise bazalwane amen siyanithanda ngithanda kakhulu amen siyanithanda eDlamini studio asibonane eThekwini ke kuyoba mnandi ukunibona ke khona lapha ke lapha eThekwini bazalwane Nkosi uJesu Kristu ebusayo mayinibusise njalo bazalwane egameni lika Jesu ningakhohlwa ke 27 September starting from 10 confirm your reservation by doing a transaction of 150 akusibusanibhadarisa bazalwane but ingxenye nje enye inhloso yokuthi sikwazi ukulekeleleka kuzo zonke lezi indleko lezi landela kulonyaka nibonile sibe busy kakhulu and sisazoba busy so nje bazalwane the lot on my shoulders ngiyacela ningithwalise lo mthwalo bazalwane there is too much sometimes ngeke feeling ne ngizingayisukela inkingi ihlalele bengenzani so siyabonga kakhulu ke bazalwane ake sibambelana ke for today sibonane ku episode yethu elandelayo God bless you amen amen so qedile ngithi ngihambe ngiyochama kunini umuntu ankinkiza lamanzi